Girl, you're my princess. Nanye kambe prince wawe. Girl, you're my princess. Impa imporukundo takandekiwe. Ai impa imporukundo takandekiwe. Ai impa imporukundo takandekiwe. Wororo bakunde cheriwe nkukwise. Yes, alright, omurebi witu wa Ankole Media TV nibigenda bitokwe bare buri kimwe cyo neco uri kora nokore chamani kandi nsimira kimwe abantu abakusubscribinga YouTube channel yitu abantu abakutufollowinga TikTok abakutufollowinga Facebook Instagram and Twitter. You're doing something big kandi mwebare kunda services zitu ukora ezitu kubahereza from day one up to today. Nimubani njirangu mukama bampere migisha kandi we are here to serve you and we build our nation. Tukurujira hano yo murembo rwambara tukureza tukuruga offices zitu ziryaho ahansi hajiru kwa Gopraza wanoza kukanka tax paka yenyine omurembo rwambara Buchunku Road and ninye Beazini ZJ Serebo wambara orukuba ryaha Omweshongozi kamera nyuma ya kamera nariyo Asumani English of Savage kandi mu production nariyo Honorable DM Swaga Umunyarwampara kandi ntubantu jangu turo kubohereza kujango ekintu cyombekeje eshayeji nyina artist aina keshongoro kasya nebake mweta MK Craizy wagwan bro Ndabikora wagwan bro reset ndesede muno yambeho rya TV norebwe nsi yona nashemererwa munonga bazoterema akapera cyeshongoro cya rukundo ai impa rukundo takandekiwe uwororo bakunde jeriwe nguwine uwororo bakunde jeriwe ngukwise abuncho ryo muravo tirimu rafute yine myaka ati cyeshongoro cyo cyenyine no banzora musi abakutureba kubatoka baramukiza byabeshongoro abakundeba aha Ankole TV n'abaramusya munonga MK Craizy 256 n'abakunda munonga MK Craizy no rugahi no mbarara orimota nyowe Nenzarwa Kamwengye kabambero ninturo muri mbara nimbera massive yeah nuri kasibira massive no kora hocho hire okweshongoro massive nyine wamerume yinkore mwene ruhomerume cyangwa munonga rw'Omweshongozi cyangwa munonga ryo Omweshongozi wa burenje bwizoba ebyeshongoro sofa wasiyabinga actually umukureba ni MK Craizy omusya MK Craizy yo mukade murgeho this is new MK Craizy ayine no mukado wabaro mukadesha karya atakandi ogwe wetichu mumanya na kumanya now this is a real MK Craizy. Okay, let's talk about the new MK Craizy. So far how many songs? So far I have only one song which is Mparukundo. Ico cyeshongoro cyo kubara kimwe nico kinkubara kimwe cyonka kachikora kachikoro massive producer Devo Beats nowe yachikozere kandi nya yacyandikire okacho yandicha no yandikira ninye handikira ari kwandikira tina kumpandikira nimpandika no kwandika mwana uko baryo ko bakunda ngo bandikire no basa kuchikora ni chikora uje munonga cyeshongoro eco bwinshi washazira mukore cyeshongoro cya Mparukundo Mparukundo no manya twabasigaze nari show anyone a human being ravune kuteganisa so nkanye ne umuntu wanje unabire ni nkunda munonga najandika nkora kishongoro karungi cyo kakora abantu bona bakakunda so niwe no kakunda Beazini bona no bakakunda bakapostinga semanya ba Jamaica ba America ba Nigeria munonga ogogo wa kunzere hati wo wamusiga taruha ari hero kuko mureba of course ni umenye no mukunde biriseri munonga basa kumugambizi kumugambizi ni ndugamba waza mugambizi Beazini
Beyazini. Mugani wateka Let's talk about Mparukundo. Okay. Mparukundo yija word shows massive records wajikoze ndevo beats ukaje andikira video wajikoze video turiyo tugikora. So far haro audio ni yari yo netambara. Ni yero ho abantu bariyo bagikunda munonga. Uri kuba nacendeke shongoro cyawe naciya. Akwana ndeke shongoro as long as otekamo MK Craizy 256 YouTube chiruho howe biz hona mukutu gona hona chiro cheso MK Craizy MK then Craizy CRAIZY echesongoro no chitunga muno. Yes, alright, ochaturari NKORE MEDIA TV kan Beyazini ZDJ Serebo wambara tudyaho murembo rwamba no tukwereza tukurugano koresha man mnonga nsimira kimwe abakutureba. If you're there you have your business, leta business yawe tujirange erebwa abantu abakurenga millions and millions per day kan simira kimwe subscription abicimo kora nchaman mnonga abantu abakora video zitu nimba sima ntine bugarukiro kandi otakayebwa ngo ni more styled by Martin Fashions na shangaho is a view complex echikumbe tinkubanjwire basta mwena bakwenda kurebekaje MK Craizy Hikari Martin aguma ko echikumbe njereyo jiro mundongo wachetegeza nachetegeza MK Craizy turumuntu iriro kumarira kandi iwe warurira chibakweta made in Mbarara orajurira made in Mbarara ndajurireho bakugirangira NKORE TV actually Beyazini niwo unarene onogiranga actually nkazayo na performing no performing yeah Mparukundo iwe nka artist made in Mbarara norangu ne basagita cha industry ya Western Uganda amazima nyowe nkanye made in Mbarara komite chikozere cyo kintu ekozere kintu cy'amani munonga cause nikikutungura talent zitu kandi mazima made in Mbarara ne kutwisa hareve yitkwenda cause nyowe nkanye ninchehura ni manti made in Mbarara ne kumpisa anta unkwenda kurugera okunagireyo ekishane kinashangireyo atu washanga yine NKORE TV na nabandi barubato bayi so noranti kandi still mwe bona bachurum tubastami they are playing their role. Aha twarugaho kace mkahura ngo kakore bya senior 6 ka byashorera izo byashora byashora bitana marira ninga namashemerero ati waba actually design as one business so ndiyo ni checking and then ka thinka checking wana no yuhurot fine tiwabire nitora sharuri exactly so rukubana nda MK Craizy aro Omweshongozi okura no etaga kora nawe nkakora bo mu Western Uganda Western Uganda nibaba barumo konkani manyanti eshaha when the right time reaches mukura nabagambira ati nakora nanke cyeshongora mwene rukubana nda MK Craizy namwiye Facebook MK Craizy 256 Instagram Twitter TikTok YouTube hona buri mukutu gona ndoho MK Craizy Hona as long as egamo MK Craizy 256 Craizy CRAIZY so mina namba yawe yesimu ya WhatsApp enamba awachita kubimara Facebook actually wine boxinga Facebook Instagram Twitter ni mbando ever ni kugaruka kare shome ya manage kare 0707 619 334 ebigambo byawe bya muheru abakutureba nabagize bawe MK Craizy ebigambo byanje bya muheru bambi nishaba mu mpagire mweyongere kunsupportinga kana na how mwampisia I really appreciate kandi nyenda nti ndengeho ekikuru mufeyo no kufeyo tukakora kugira ntitona twabahoje kwendera tereka vaska Mparukundo Girl, you're my princess. Nanye kambe prince wawe. Girl, you're my princess. Hey. Yeah, you went to ire nintonzya. Ni went to ura nindonda. Ni went aha nindota. Nambemwe. Nambemwe. Yes, alright. Thanks for watching us from the start up to now. And Beyazini ZDJ of Savage Adga camera. Honorable Dea Muswagam production room. I sign out for now. Mukama nakora. MK Craizy. Live up on this year. I love you, baby. Ai mugore. Ebyo kwenda nituza kubikora. Nigendo mbero.